Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and Radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatamai. Dori mandanon da salu-salu en singa inda na singa lutulevu en non da ngau nai viti en kami ni singa bukalulu en ngau nai ke Santa Rosa San Francisco ni bula venaka ni ana na kanda ni sanga sema roti ko mahia na singa levu inda na ngau nai viti sibineti ni kandua na 5 miniti dan na be tomaniti ko en ke irana be matasere o irana be kanda erando mai zauti ko weekenda en ananda Vata en Radio Bula Duavata San Francisco ni bula benaka mai New Zealand en bula benaka mai Australia mai Wagga mai Canberra bula benaka Francis bula benaka na borongo tiko mai en Vietnam en Pacific mai Majuro na atu Masela ni bula benaka mai New End bula benaka mai na atu Katori Katinai benaka bolevu na tiko mai en no dai wasininga unango mai American Samoa kena non da sana tinika ba mai viti binaga bolevu ni sama tiko mai kina na be bono ni daka tiko mbega ngai vale se tiko nei tei se onga da ba kina itabi ndanga raba na singenda inda inu itake tiko ni na toso ba binaka na be kaenda ngaraba sa toso tiko sa ba da ngau talengo na bula ko toba na ba bina tiko kina ni ndarawa ni toso bata kina ngauna kina itabi ndanga raba na lesi so
and baka na matakin na singa ni kuan imbula bina kana wakanda ni bororong tiko may na top end may gi Australia may Darwin do mbula bina ka mbula bina ka talangana wakanda ni tiko ngango na non da bono waita merongo merke San Francisco, Sacramento, nimbula bina ka Santa Rosa, ni bina baka lebu na nomu ni sema tiko may singa lebu enda inday sa kabitiko ni singa bukalulu. Kami tiko ni singa bukilul asibi tong gona vai na 5 minute Santa Rosa nimbula binaka bakakina may nabuali ko may Europe na Midlands may bola tangane ke na deba ke borani sem bongi lebuti ko enda indai na ngauna ngo yanda boga binaka ni dabe sama titiko en radio Bula Duavata San Francisco ni Kauti Keda Vata mai. Porita ke mai ni na tau makatoka nan raki suba ke na non taba nua mai viti na vea tu anu ena sana tini kawani bula benak daki vinaka talangani baka tasosoko ve ke muni na sasalu vinaka baka lebu na no muni sama tiko mai ena singa lebu enda indai do mula benaka mai Augusta Street ke turaki suba vinaka baka lebu toka ingali wise ya dola bena imbula benaka turanga weka
vinagavalevu rato na kaina numi tiko ai sea vata ke ura e sabu secondary school ke monina tiko na ve korni buli ke monina kena komiti na kasi ni buli de oni valangi tiko na ngaunangoni sa o tin na tini kandua tapo kami na vinagavalevu na itabi sangkara virawa na lomani ambaki sa tika vuna ve tarongi sa o titala na ve tarongi ni kalasiwalu tapo kanu ini ve rana kena vo and nangarava and suwa ni buli ngo o taisamu dola vina taisamu kami ni boy dola vina oi taumbiti ko na udang ko na kalau mai maduata dua toka na itukutuku ya wakare itu ko na itukutuku ni raki kay na ginjira ko ni naraw ni tau na uda yan raki mamada dila na singa elago bata ruwa tiko to satu ko na tingo mai na kalau mai maduata we kami ni boy ni taumbiti ko na uda mai na kalau ena sana maduata lena itasi doko banga nimbula bena katale nimbula dau tota kan dabi bagan rata kitiko na vi mataka de singa lebu enta sota tiko na vesinga de vesinga tabu bina katiu kina boga lebu we kemuni bena boga lebu na sema tiko mai ena be bono ni borongo tiko mai kina taisamu do na be sure di satingo taisamu tiko mai na nambo pine scheme mai nambo ena sano na ronga ratu warai takatingo main doon na itukutuku kali takatoka ni rongot tuko na sabi Andrew tiko ngo nakabika enanraki may nonda sabi Andrew may ngo nakabika doon na binibini ratu sa laing betia may ngo na bingarabi enanambo pine scheme sambo besuriti tumay kailangan daw ngay daw bibagaya palatya nili tuku ni mai na be kai so e banga takiti ko na no da be koron tiko banga lala na be bono ni taka na guli na gula na lakari na lakara yango na kabika sandre una kabika menda laki banga taka dia sabi na ki mai sarong da tinga ni ke pina bole na kena tuku ya do sa kana to mai keri ki mai na mai mama we ke pina bole sa radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda u Dren na te tu beto seki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 221 ono saivarua. Erto ngarap talanga ni kenale waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nondro stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibal ni lo tena puku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo vena vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo sa tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and na loma ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandray pai kay na bugatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in donongu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangirta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan tali warga tali tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. E rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani dua nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Hoya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Na nonda bata kay City Veni Raturla. Rumah
kani ndela indoki mai na sau mai koro ni bula vinaka. Tau bula vinaka na tiko mai na sau mai tua. Vinaka wale na sema tiko mai na singa lebu indai. Ke moni na wekanda na tiko mai na koro turanga. Tuku sabu sabu ira tiko mai ke mai sabu ile sutale ani we ke moni. E na songo tiko na me moni wai. E na mali wa super no sorry. E na singa indai. Mena ngele kindola saratale na singa tamu. Debi na kami sa tau rawang wana wai. Au wakasa mataka tiko na ituku mai na kalau maduata na singa lebu indai. We kami ni boy di taumbi tiko na udwango mai maduata ra kalungata. Ene be bono e suba de so e sanga tiko ni se matata boka bina kabua suba loma di koro. Teka bu mai na se kauta mai na suba loma di koro. Lambe mai tamba bua raiwanga raiwai. E ado sara mai laudwala beach estate. E na sinu ngai didi wakai ni wakai tamabu ngai tako so butale mai e langere e na sinu me ado sereni kino suri e na bina moni sabu tau waira e na singa lebu endai bina ka lebu le nei tasi to ko banga ni bula bina ka tale mai bula bina na wakangu bula bina ratu meli to toko dola bina me so boto we se bina ka lebu se lebu bina ka lebu o meli to toko soso enda viti ya sawa. O beta iambari. Aule dola bina. Kuembo to iserene salolo maria tina delani abu me imbila me tabu ale bisarigi. Ratu meli kalungata ya bina wale ratu meli totogo me inailesu me soso bina wale api melekin rau. Yan ratamaya. Sema sarati ko eni ko anu da pina bole na sema mai ni ko anu takini tau magati ko nan raki kalunga tara daga singa ni kuwa Tomasi vakere mi umbulare mai urata mai sabu na bole upu anna bula zola bina na rongo sergoto memba en roro ni wa tamala stana tato silano abi melekin rau Kauti ngamengo esona kai walangi Bera mai ba sarata ke na anu ba na bole to toka tunan raki kata oka o ratu mata ni singa sanango serua pina bole na ba sarata ke ni ba sarata ni ko tira manda na bon ratu ke na ngio ber le sara bo rong resini kila ni roni ba manota ke ngio eda ka ngai witi eda ka ngabi ke do me anu ba do bula benaka gona radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Vata mai Hey,
Dendram beka nangola ni kibalilo te rupuku ni oso pakadadaka. Sen drakindrakita beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongode na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san ba di kata-kata binakasar tunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa binakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini boga singelebu. Kitu sana gali boga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau boga singelebu se boga kabi, e baro te tu boga mango sangai to toka na bono ni kana. Mai na menta to ide ni ti, kena boga singelebu se boga kabi me bakana boga sekera. Na sui, ike te buteke roro boga lolo keina vida tale. Gira ra mo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wolna kaloka na mataka, kina wolna kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Me voliam back in donongu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara palinlay. Ini time sarangan mai. So ang kali wala ka tala tunda wala. Kuwertongko. Au saya lo dengo pambinasa. Iyo, o yasar nga na buna, e rao sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu va dua, tolu walu lima. Na nonda Vata kei City Beni Raturala.
sana bororong nang unang gobi Pastor Lal Muhammad. Pastor Lal Muhammad non ay matay ni daw na ibakasala na singalebu and dainday na radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai. Nung di ko may singo to kasi Vata nakadagabeo ang kasi Lucas no dagabea. Lako. Okay, chico no neben sindo wandemberiao. Lako, basangra no mula no ngonsa lako lebe siko. Mongi se singa, kata-kata na singa se liwa may nataba. Se tau na uda, oi ko mola ko chico na. Kendango, tau nga bango na uda sa tutubi. Na tutubi ngay solinga ngonum retirement. Kuwaro tamanda na tutubi. Praise the Lord. Yeah. Zakaba na inaki ni kalau. At tumala ka may nakalaw naka. Menda zagalaka. Lebala siya may nakango. Araw ta na bula ba wele-wele. Natamata nga ando ba wele-wele. Sindo zagalaka. Tugin nga. Do zagalaka. Nalingay sindo zagalaka. Enan ramdrabua. Nasyang bawi kundo ng buliman ray. Napanikia kemanda ni sinraw ko. Keto may law, keto kilachungan na pankeke. Naka. Ana basu ibu nombalam, verto sundaya na Tota Estate, na itala-tala Lal Muhammad, susumay na kalabo may nandronga, kaya tiko nga, ni orto kilati ko may launa panikeke. Pinakabagale bumera, iya tiko na dakadaka, iya tiko na lako. Ano na ibunaw, na bosile buni konivirendi, viti keiro tuma, na rua na madawa saoti. Tomana tiko ni na nonda bengarabi, na singalebu en dainday. Norto itala no na ilaw-law daw bengarabi minasoba, na tamadagadagan niya vista, merto wa madalatakamada na norto koro. Nongo itala no ang maurang Nalatana no the corona money Korabina kakatoka wakawach Senika uaratai wawoki Korabina kanikoto Pabolita na senikau e bunga Kay matanggali rosi Dau-dau kinambu Kenay di binidila dua-dua Rara-raning ito Embalabu karara Toto sana na balaniara Balanay turangan niyo bisa sana Turangan niyo bisa niya ngal bisala Isalay na soba ng mga una sayang Nananamu ngaranramu kagada Sale si tu ngoki beyasa Soki dolo kasoer talwasa Isalay na sobang natawag ulegang Enanomu susungiyamu pagkabinaka May nananong dito, huli kayo nanambukan Kayo ito na tuwa na baka-baka So mga una niyong daw yung nasigi Ay tumburi ang koto naliliwa Ang gairang mga Beauty, boleh kan eu mesel bisa. Cini sa kemandanan ngomboy talan, tumalan nanay koy laloma.
Tabaka kote lolo ni mole sama le soma le soma nongrosi Ang bibi ko tu na gai mogi Niuti kawalikina seututani Kai baka emimira tuarosi E na buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak ne ka koni lo malenga sa tipin dono menua e rauni buka tingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na itugina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gela ko patana kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolu dio tolu dondo limono se onga wale saranga le tomiko mai no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawatalanga ni rutoli dilibutaka ni kemu katalo washing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa kina Vato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono life insurance policy? Nakakira na ito tayo kabitu ni Kostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check sengat tali ni impera sengat saranga ni impera malilai in time saranga mai so ang tali wala ka tala tunda wala ko tunggo o sala lo bengo pamina Iyo o ya saranga buna e rau sarra sa tiko na pepa se senga Bula Vinaka se tobi mate. Kambani duandua nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu vandua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu vandua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gorasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe sarangan kori. Sonong una santa pinakat sarangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng beratay ni baga singilebu, kitusan ng gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenta to ito ni ti, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Esengan din ni Karaw-rawan na taka-taka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tu na bingarabi o ya ke tu na kenda tu kakana. Laika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tu na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau dren na tu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani ang taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ang garapatalangan ni kanalay waka suburya ni nanomu yaya. May nanonro to stoa kinanomu mati ni katumba. Binaka ba kalevo ng daw siya matikumay?
Pinakapakalevo ng dawaseti ko na nonda to Vata na Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vatamai. And the sabo like sarnia dawayani na walu sa ngubulo ng dolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya, wili lili sar me pakatoto vatataki kina kende wili na ngwanito ke enovea say pura-pura. Do na like, do na share, subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata, San Francisco, may Kauti Keda Vatamai. Nandiko ay suba bukan itakat kuen in itukutuku main tambanan ni wai na matambos ang garaba na wai Water Authority of Fiji ni nasongo tiko na wai na mo ni madaw ang dasalo ko batiko eningo sa singalo tulebu tiko ni ko may biti binaka masati tawaraw ko na menda wai bukan bimbi na san suba medo en kinosuri aya medidi ni bakay tamabua o kaya kangole may barabi suba lo manikoro na be tiko tau doko ni be ba paleta ki ng business na songo na wai songo tiko na wai
na be tolo ni ngoni sala ngole da ke ni tamabua na sawani serea ngole tiko mai mbarabi na suba na usori makoi langere tiko ke na sinu we wale taki ke na bisinisi laudala beach da be bonua ke en songo tiko kina na wai en mua ni mardongo nanu mamo wari takaroa ni na tikina ke baka sember tiko ni maroro na wai tapi naka me seba tawa ni rawango me ka ko ni adona lenga ninta sabangarana menda wai bula benaka kimni boy kamini boy rana numiti kona zaurobo ni nandabe mai nandabe ra tarabaliti mai na Church of the Holy Cross and Reketi vinaga bogale na tarabale sare rebe nguti kona bal ni lotu medata api melekin rau sare ado ibe na kai balangi o bula benaka mai anodwa na anu benga ke na barabi bole kata mai ngaloa bina bole una sertiko mai roni ratabola rungurungo tunan rakia na kortura ngai suwa beroto wana PWD Walubay bina bole una tukunin raki mai na PWD Walubay roni ratabola bina bole afila safi tararigina dola bina Ponua ni vivo andon donu taki en namboro. Salolo mayani binandurigi yo lolo mataliti ngani we kemuni pokam bimbi mai botua mai ba. Namun dogo elu bini dolon le madurara on na solo na ngusini wa ili bukan bangga antara goto. Bula binaga rupi ni zamba. Seini evo mbuna sakiu satakiruan bula binaka saki timodi ngaseni valuran nuve. Nimbula maleka. Tawara kati kona itukutuku na nonta bonua na tini karua na kaloko na singa lebu indai kaya na itukutuku ni raki na radio Bula Duavata San Francisco ni Kauti Keda Tamai.
Bula maleka Timothy ngaseni valura nove ni bula maleka vinaka nasema Becky D and ravinaka totoka na vingarabi mesa na ngori vinaka boga lebu nuita kini kalungata na singa ni kuwa kina kena itavi salaniata andikawa bula vinaka tale na ita rongo vinaka tiko maina no moni boga nui vinaka be irakede na marama kena turanga nasi na nonda banua ke ira talenga ira tu ena be sai burubura rasema tiko maini kuwa ke sakiusa takirua vinaka boga lebu nda waraka toka na itukutuku ena nonda banua kena be sai burubura nda te rongo da tale mandango. Kebina boleh singa tiko mai bika una mata bundea singa ni magala na bin bitum beka sena be ngasau tapo kabina bina ka boleh bunin ta sarungo ta tiko na keni tukutuku kadawara katalenga na tukutuku nin raki na non tapanua ke na be sai viti baka kina mai rotuma nimbula binaka dara boga rongo tango na tukutuku na non tapanua ia darongo sama na tukutuku mai na tamadaga ni bisa ke una matiwai e kalonga tana ngone e solibua e 5 walanga na miniti mai ve nau kengei kalau ngata ngone kenda tonga kilai ko nganda to dhunru ko embogi bango to kilai na time me mo de kina se warai ndon rauna pasende na mbula ni ngone mena mbaki 5 kina tina kawalu walu sanga bula pasende no na kilai ko yung gas ni buli chini kawalu la pasende no na kilai ko na leo ni korro na bisanga ta na bibuno ke denga iba e ruanga na pasende anonda rukili kwa na itumutu ke o vekila na mbula nengone ngai ko rivuli girmo ko ngasni vuli ngai kende to ngai girmo ngasi vuli tu mayo ke tu me be o tu sela imbutako ora yo tu sela tiro imbutako
tini karua na kaloko tukutuku e na nonda vanua e mbaki katumai na makitiko me sana te kububoka yang atakikina na yaya ni mona liba ka totolosara na ken vingarabi kaya na tingo na 5G na 5G e nondon menda na makatoka ia na mbaki maingo ndara wara katoka boka leilai hale butiko na ken na be talanoa en e bokarau ni be tartara ke na be bosaki en nonda taleboni ka totolosara na kenango totolosara na be tartara nda sangani wara ka boka ndende ya na tingo na 5G sa tumbu ba ketiko nga na ibo katangin ngende ni be ngarabingo ke na kena totolo e bokarita kana tambanan ni iba kau tukutuku ni nanumiti ko me na ngarabi boka pinakataudo ko na ngada ni rakadaka e dondonu me boka rauta ki rawatu ni mbera ni ngai boka ngataki na 5G e na nonda bono ya e na mbaki rua na undolu rua sanga bulu kalima e kaya na ibukibuki ni Prime Minister manoa kami kamida ni sa sangaiti ko me na tabodi boka binak ni sa ngarabi taudo ko na ngada ni boka rau membaleta na sala ni ba kau tuku tolongo e na nonda banua mendera ni marauta ka boka ngataka taudo ko ia me boka rauta ki boka binak na ken Vata me rawa ni ndananga i marauta ka kina na totolo ni bengarabi ni ba kau tuku sana kau mai na mbaki bou kaya kami da ni lebusara sa taronga tiko mai rabi pona binakata mersa ba kaya ngatak na matanggali wale bobo ni ba kau tuku totolo kasaba kaya ngatak tiko nikua ia kaya kami da na waraka ba lailai me matata ba binakata udoko na bengarabi ke ngada ni rakakango ni berni ngai tabodi menta sabo kaya ngatak kaya na mbaki tuma ena buke ba lebu na rakakan ni bisnisi kaya na boka tumbu ilabu kaya na kitalenga ni beitoko ni tiko maikina na USAID na tamba ni beibu kaya may mereke na USAID Digicel merawan ni inda be sema titiko kina boka binak na connectivity kaya na cyber security mengarabi boka binak kami tau ko boka binak tu na bengarabi ni berni ngai tabodi olango kaya na ibuka-buki ni Prime Minister ni rato sabo ka boka rauti ko kin kaya sabo ka rauta letunga na linga ni bengarabi mer wakuriaya ni na kenadakadaka boka nui tiko ni embakibo sana embakibi na kaya tabodi tiko nga na matay ni Bula tolu ni embakibo ya mana January mea zaban na Bula Matsi ana ngai boka data ki mai na ngaunan din na saranga sana tabodi kina na bengarabingo ni 5G en taliboni ke na ba kau tuku totolo o kaya kasabo kaya ngata kitu na bia sai burubura na ngaunango e bagarita kana isoko ni rakabi na nonda banua ni erto sandike batiko na itukutuku bagai labo e baleta na non rei bota na nonda zaurabo kaya na kitiko maingo ni asenga ni matata kasenga talenga ni ngarabi taudo ko baga binaka me baka na be indinan dinati kaya na Fijian Rugby Union tukutungo ya baga sabuya na palimendi o Chese Saukuru na minister ni tambangonde kaya nang gito kaya na madlaongo sana raw ni matata may kinamendaray na mandanga baga totolo na bebangang gayer to sa bagayador na daw nibika erto ngaraban na tikinango na bukun ni songo ni gitora kabiyan na nonda banua senga ni baka wala tagatiko na matanitu na be kai rentarongo tiko sa lebu na kenda be talanoa lebu talengan na be bosaki baleta na tikinango ya erto sa tiko na kena komiti Hernando nibika merendikeba sia yadondina na be saumi se senga sia solita udo kondina na non rai bota na do robo se seng na tikinango na wara katalitungan na Fijian Rugby Union
be kila boga matata na be kain baleta ka ngara tukuna tiko mai na dorobo senga ya senga ni ngarabi tau to ko boga binaka e so era se senga tunga ni be sa umingo e so e kauta tale ni kiliu en gito ni burubura ni runa undolu tini kadiwa mai Tokyo mai Chabani tarungi tio kina e boga dava talenga e so tale na be ngarabi so na be lela tika boga e do remember le tirato na dorobo erto angito en non da timi leo e abitu erto sa taura na rosa ka bulu na undolo e ala taki virto se senga so tele na ala me bakata ki Jerry Tuai e atukuni me natara indo na nona vale me natara na matani tu e via kileiti ko sa ya do tuive ne be bosakio ya sa via amba ki ruango dia e so tele na tikina ni vengara bingo andana raida tiko ya ni na kena tukutuku ka barita kita le mandanga mai na mbaki sauti andi nautu na Fiji Rugby Union e na 1.8 na milioni na dola andi nauta ka tu na Fiji Rugby Union e na mbaki sauti ye e kaina kina no rato sa mai daga na dau nibika rato wandindi ke tikongo sa sau mirokin e ndua na iwaselebu ni ndinaungo sini tukuni ngama e bida dinasara be tukuni mai baga matanivika e bida dinasara sa saumi e nandina we 1.8 na milioni ya orto nandau ni bikarto daga tungo orto sanga talitung mandanga ni se saumi to e dana tunga na matagali daga bango na pro bono ka rato daga tiko kina na ngaunango sanga ni madala na be indina tiembale tirato ya tabakila tiko nga na lebu ni kunru ke na itukutuku ang baleta na bingarabi ni Fiji Rugby Union kasaka uway tiko kina baka lebu na lewe ni panuay na ngaunango weira na marama sa baukaw yan ni malaylew italenga ni mata committee ni Fiji Rugby Women's Board na minister ni Bula Duavata kinanonra minister na ngone kina marama o Linda Tambuya. Elebutale na kawai e alabeta da kema yo Binesh Sarma na mata ni Tony Beisanga e na palimendi ka taronga tiko maikina e sotale na beindina dinati ka saya doti. Na non rakawai takinan daunggito. E ndo na ilako bakangito e rangole kina na non da ngonelewa. Ralai mode tu en roro ni wangabuka mai Sydney mai Australia e vile ve kina bibo sakini non ridili rasama ni mode tunga e nai roro ni wangabuka so na tukutuku wenda rongoda tiko e bugarita kana nangangan reti ko me labeti da kemanda na bingarabi ni Fiji Rugby Union e kene rei ni rasama ka eldorati ko na dorubo ke nangonelewa na non reitabi ni rakadibi me rapalata kana non da bonua na buturara ningito kina tukutuku ningito e bogaraita kana dawi bogatabuli ni nonra timi na ngonebuli ni na binaka me bogarauta ke so na ituba me baleti rana daurabo er sangito tikongo en non da bonua bogambimbi ni rasama tatakati ko na non da bonua me bakana timi kanganga bogaruango en sota batake Australia en madao saoti ke na madao ya nikiliu e kaya na daw bogatawuliri ni kepa kaya na senga ni ndagaraba bogabinaka na be kaya baletira na non da daungito bogambimbi na ngonibuli era sa ngoleti ko maingo o irer laki bak sangrata le sona konitaraki en taunda ko ni non da banua sanangay mau kina na non da bisu suebiti baleta ni relaki do bane bogatangin dingin debinaka ningito era sa ngoleki banua tani ya bogarita kitiko mai ni tiko na kawai ang baletir na ngone bogambimbi ni rasa bogarita kango na ibogatangin dingin de wasibi ningito rasa rawata toke na ngaunango mera bogan ruka bogarua bay tarabi na tim ni Australia na Wallabies na lomangan nindua na madaw. And sa mga binabina katalingakin na may songko-songko ning gito na non tabanua and itukutuku sa mga rita katikumay and non rabo katoro na kataki na non daung gito
me rezo veni na iwa tangende ni wura o kwenda sa sanga kede tiko kina. En dua nanonda maram manda uwa tangisidi o la venia radada samba urawata toka en dua na iwa tangende binaka ni iwa tangisidi en rakabi veira nanonda maram. Mabaka eldorin dona wuli mainandi ka baula ilewe na tale toka ngana nanonda nda uwa tangisidi ngo. Baka rita ka mai nanonda baka binaka ni tiko na sasanga me labeti vake na iboka tangende ni iboka tulewa ke na iboka tangisidi lo mani rara ningito me binaka vake kina na iboka tangende ningito kina bia sai bura sa baka rita ki mai na White House mai Washington DC ni sana ngoleti ko na presidente Joe Biden me la ki visi komanda na be bonua kara baka dadani en langilamba Hurricane Helene ka sangay baka nanda ko yung Amerikenga may mua ni madaw baka dada baka itamer ni arabu-rabukin na langilamba ngo me tekebu may North Carolina kay nabi bonua bolekata Western North Carolina kay nabi bonua taleso wilitiko kina na sana irua o Georgia Vata ke Florida. Baka dadani baka lebusara na tamban ni bengarabi raramba na ngaw ni sala na duro ni liba na vale duat ebida talenganan raw na leon ni pono reality kongo. Esa ni madala retti ko ibe na ngaw na rabu-rabu kina na langilamba ngai baka sanggarai karse baka sanggarai ti ko ngago ni sangan ni madala na pono sa ti ko kina. Na laki besi ko talenga na be bono taleso na presidente mai merke ka nanumini na be buke bogalebo na nona ilako be boka totolo takani na laka ni boka doko na buku ni langilamba Hurricane Helene mai merke kinan raki boka rita kitiko mai na wani raki suasua ka kunetiko na mua ni madao saoti se tiko ngango na nonda banua ka baka bunatiko na ukuni loloa na rungu ni lo malangi Vata ke nan raki suasua se kotongo na nonda banua bakatiko kina na kena itu ki me ado bada singa baka rombuka na madao ngoni nda baka rodan bete ni na mua ni madao na bakato kina na kena itu ki ni raki deba ke mbua toka lau ke maduata ke na sano da ka unrobe na kena be anu mai di kombia ni nangele lebu ya data ke lau dala o tabiuni ka ya do saratiko yani ke na sano lau ke na sano lo mai viti rungu na lo malangi tau banga una nauda se ua na wasawasa singa ndai ke na singa ni mataka na be bonua taleso sanga so tini be sa uwa lebu na ituba kini raki be kemuni na be tosa kitiko embarabi na ukutiko na loloa na rani tau banga una nauda sanga ni be sa utalenga nan raki na deba ke biti lebu na bua suba ke na usori do ke na usori korwou mai korwou kina sano raki raki na sano na musiki na sano na itasiri na kenda be embarabi bakatiko kina na ituba kini raki nga da sota kaitiko endai en dono magi kenda tale na singa katrava na singa boka rombuka foyex amalele ko nga ngachporat koa gona itukutuku nin raki na itukutuku na be sai burubura na itukutuku nin gito ke na itukutuku na nonda banua na nonda Vata ke siti veni raturla Singai bosada eme toa durida e waso solo meula ibando atole lio gumba munre ni dangi e ba me bosara tutuna tua beisa min raisa donu mai eta koe au
ia lumi sanindela ni wainga maare otomaya ena tomba eva aloloma au butu inangele isale longu saru ilele auele pale anandu iroani rosito toa au toli lita itane meura imenu inu balamu oba atilo enongu balele utina sabu sale au roro au ruani sengendu tua tuba andu amei talano ale siwina oro merangorongoro au temu ne bosotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi maila masina Suina oro merangorongoro au temu ne bosotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi maila masina au temu ne bosotisa kandi usale suai ololo ni lolo mandi maila masina suai ololo ni lolo mandi maila masina suai ololo ni lolo mandi maila masina JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Erotal nga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vata. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Duntua Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na puko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na itos-tos nimbula, kuha ni lenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla. Say
Abina wale buna sema tiko mena singa lebu ni kwa ndo na marama giri mai via usiningiri eba ko tama ndo ni tukutuku na mona liba abina ka boga lebu asivina liku seni bunga ni rongoditi ko na itukutuku na nonda banua baleta na Fiji Rugby Union bita mai ko na nona nanuma bolanga mai na ruana bossa poor management asa ya wasare na roni ngai sere ka boga malwa na maramang wa mentanga rongo dan gina sarakina na nona itukutuku wasenai nai daba wasenai nai daba isabi na boga lebu kemuni pina boga lebu na sema tiko mena singa lebu inda iskani madala sikiti ko beka ngona kaimena tembar dan ngai raida mand na kerendo na kango medidi bo manda boga totole na makete mai suba mengeli raida ni kuwa se ni mataka do mai kina na kena madala sibitango na kini karua na rua sanga bulu katolu na miniti en radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai.
ngai vola se tatau au mana utakanga baka diri lolo mabeyau na baka mono eke Elani wabu aunduridu Koyalo yalo kai Usoni uaendelani wai Niko sama beauty yao Te wakatiri loloma. Na itala no ane chale mareau zoro bongo ati ko wolinga na dona barra bingo ndeumba na ngau na yakatoni na serengo bina ga bogale buna semati ko mai bina ga bogale buna bengarabi bina ga bogale buna zakazaka bina ga bogale butalanga na beito soyaki endau magati ko nan raki na ga itau no da na kabi ke bakakina enda sana boga bina bina kani da saldo rumara ona non da itabi na singa indai dana bogarongo be na itala tala lal Muhammad membeleta na soli katine sanganin dua bato ni tala ni senga na ilab darung ordaman Abu na uta chunga na ko na tanganen go lago tu wale tu no na yau na kaba bura le weekend go sa le chunga na ba le chunga no de yau nge chunga tugun chunga senga na ilabo senga man na ilabo me soli man na singa tambu me na labo ndo boli yang ko na chunga $9, $10, $50 lago chunga na ngun yang ko na bongker na raw may be na soli Gusto tiyaw. Kandi nanggo, o sa sota ba uchimay. Ha? Ranga na ilabo may nalboliang ko na. Ayo na ilabo may soli kiwa na kalo sa sinraw chiko. Na tais na offering and tugun na chiko. Dua na katini sinraw chiko. Gusto tiyaw, ngori, nondo. Iya, binakatala no ni katini ya Nanon tapa kaya ngataka nga. Kung baka tiko kina nandui-indui. Yung gori nanandang alala, pinakabole mo na italatala alal Muhammad na singale mo inday sa lolo matiko yan na bali nimbula may loma-loma na no mo ni anu ni basu. Pinakabole mo na siya matiko mo yan na singale mo inday ndo man na kenay po kalangaw. Mundre mai ranito kalau ena kena serang ketua beseni kau au kaina numaralu Boleh diri namboto Alube murau na kena mata bina karido kau Maya udagai unia mata nasagai dua dile antia kararawani warai nai baru Sembau boleh
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Leika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau dren no te beto se aqui. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voliboli. Rao sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nong ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwa Ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarabatalangan ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nonro stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka na ngola ni kibalilo tero puku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata kei City Veni Raturala.
nonda utimbitaka na veivenga una koia sawa me adoba ni udimba. Sa bo tukongo e rua samulu katolo ve mama na meniti mendua na kaloko e na nonda ngauna mai viti e ke Santa Rosa e bo e rua samulu kabana meniti me ono na kaloko e na daba na vitu pina bo le busara ebi mbambitu kalau ngata tiko na vengarabi nimbula benaka asibina sa warita katiko ni na nona itukutuku asibina liku senibunga e na buku ni Fiji Rugby Union e katoko mai na maramango poor management. So na bakasa masamba sikatiko mai na buku ni vitalo no balabu e na ngole tiko mai membeleta na isongo-songo ni rakabia na non tabanua. Vase nai daba. Isa dola bina kahit kumoko ay sa sandende ang rongo total ng dumomuni pinakabole na sa matikumay daw rongo da saray ng duwan ng na iliw siya bobola katukan ng na nenoa kada siya pa to kay tukin na hindi salu-salu isto tali na songulele boboga diritu na sanora bahay na moirani ng dapanua dolang ngali nga may nandi pinakabole pinanumiti ko may nandi ba senay na singalebo inday kay Laila the Kaunivalu Bula Binaka ayandi raw sa Bula Binaka na bukarorong to komengor na yatu tokalau na singalebu inday au sinikilanan raki au sa baga binabinak ngan raw sa mamay sabi biya tingwe bidana singa ang gay basi kataleman do na nomoni tukutuku kay na bukan ni binaka na bukan bula may na yatu tokalau kibiti raramba kay burbura saboy rosang bulkaru na miniti me ono na kaloko e Santa Rosa. Sina koula ni vanua era kambutu na kena reiulu ni vanua isana ya vato vakavale tolo ni kaubuda unisea e de renga i toto kavaka ini tu na sere berean rau me de menei tau tu Seba tu nai se, au andreba lo boli, pe un pau que nai tau que, salu oi, mai na koro mendenge.
totula Quando pega toca mai Quando ula ni vanua Era camutura que na ve ulu ni vanua Ulisea embalabu Lai terendo andua Rasuru anda na sidi Tambe amuri totula Quando pega toca mai Quando ula ni vanua Era camutura que na ve ulu ni vanua Ulisea embalabu Lai terendo andua Rasuru anda na sidi Tambe amuri totula Me volia back in donongu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni okostita na 2022 o sangir taka sarabiri ni tauna kabi ngaya kila maga ngaya sala ko mana check senga tali ni biara senga saranga ni biara paling lai in time saranga mai so kan kali warga tera tunda warga ko tunggo o sahara ro dengo pambinasa Iyo, o yasar ngana buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula vinaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Ito samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kuarasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy siyang pampakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sonong una santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to with ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nivingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungod na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemando ay California. Bima manin duwa na singilevo ni Lotulevo bay Kemando ay Viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. May Kauti, Keda, Vata mai. Binakavakalevo ng daw siya matikumay. Binakavakalevo ng daw aseti ko na nonda to Vata na Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vatamay. And the sabo wala kasar niya daw yan na walo sa ngubulo ng dolo na kende wili-wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya, ay wili-wili sar may pakatoto vatataki kina kende wili-wili ng 182K NOVA sa Pura-Pura. Doon na like, doon na share, subscribe talaga Mike na Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vatamay. Nanonda Vata kay Sitiweni Raturala. Isalena no bukono
te sere na the kauni mana ke uluina viri tawake nogu koro ni bula vinaka na tombo na tewa i sema tiko mai na singalebu endai. O laila the kauni valu he bula tiko mai sa ni bula vinaka ke muni kai tiko ngā mai ke rau salo la matuia ni mai tokelau ke Suliana. Au bula vinaka laila ke Suliana mai na tokelau stino tokona Auckland City, New Zealand, Aotearoa, bula vinaka stino. Lom si tabanga ngona i tuku tali takin duan baka mendarongo ni sabo la katongo nan duana kaloko e nanga una mai viti boy tinna miniti men dua mai viti nanga una go boy tinna miniti me ono e non danga una i ke San Francisco na i tuku ngona i lom si tabanga ni bula vinaka totoka na sere duala na kurororo walolongo me muria toka ni na buarongo sere me bota i tiko kina o losalini deo mai Alaska. Tukuni ni sabe via lutu tiko na bata e na esa ni bura e na boliku. Ka boka bina ka bolebu lomsi bina ka bolebu. Mamsa ronga na tuku ni kurororo balolo. Gai lomba kina boka leilai na moli karo. Muria ni dona rocket tiko na kena rocket na songe quando tiko mai vindongo. Lomsi bina ka bolebu stara ni tuku na singalebu endai. Kami ni boy ibina katiku mai na itukutuku mai na kalau sabada sa singa nauda ibina ka bogale ke tori katinai ni bula bina ka na kabini singa bukalulu ya na tukuka endai io bina ka bogale besar kenda toka na ngauna bata na bura na kai randa ukana ngase na itombe ni ngauna e tawa sei kenda e dua nei wasi ni bura na toka lau kan dua kinara o ira tiko endai o kenda bambimbi en e wasi ni ngaunango en doni tiko na kabini singa bukelu sa singa lotu lebu tiko mai biti ke na be bono wole ka to ira tiko yani en ra ni tombe ni ngauna ni bura bina ka lebu na sema tiko mai ni singa lebu ni kwa kami ni boy abi bambi tu bata kei pinki ibina ka lebu dan no masara ndo na bua kasus do eva na talitunga o pinki ia bina ka lebu ni sa sema tiko mai kina losalini deo mai Alaska bina ka lebu na bina no mitiko mai nda warra kana itukutu kwena no ndabanoa kei na ve sai bura
Ai talanoa ni anu ngaloa undo mona lo toka na vese koula elo mai ngaloa. Pina ka lebu sarna semati kumena singa lebu inda yana no to serna do doni de la setura ke yo vini mbalena mao mai botua mai mboa. Da boga bina ka ni sabo le ka tongo na ngona rongo tukutuku ena no da bonua ke na vese i burbura. En ngarabi kenda talenga kina u na isi matewai ena tambana ni beivanga i niovisa ena singa lebu indai. Tala noa taka na vei ka erto sa reida ke na vei ka erto kilang. Io, erto le tolu na durvo, erto ngai kambata endua na mbani buaka. Ndaronga da toka na tala noa ngo na kena vei velati, na taro ela kotiko mai, ke na kena isau. Una isi matewai. Dona kisi ke toa lingarava. E tolu la durvo, erto kambata endua na mbani buaka, erto vaga matea na buaka. Kadi toka ya no tau ke ni buaka. Kem do kilang gore nongo buaka. Chiko loi kusini ke bonongo. Kem do kilani dalla kanto da kaba chiko lo sin lewa. Saka di bena kisi. So ilmi bena kisi o sin kilan o asen tu be na list non to kisi. Kango kaber to boys mai do kilani dalla. Si anke to sin dalla. Ke la ko lo mai andur na matai maramani lewa. O sa babinaka ko no reso mo ko no milaulo male to ko na ron to da bali le minute to. Tukuna na kandina. Awasin nama kana kartuale ka eloma. Sandur matai. Pamadala taka na tamando pamatea kina buaka. Eu na luben tui. Nongu tutu na tui ni banongo. Au lewa na buaka au lewa ikoea. O koea sini kai banongo koe bawa chinga miki. Lako na kena karua. Pamadala taka na tabos pamatea kina buaka. Kako nongu ratu engo na bino na ratu koe bosa utia. Eu na kai banongo eu lewa. Anga ya no kena katolu. Sasi kena leni wa bosa babinaka kwani to bosombo kakoyo no kunana na nganenra no ratu wayo basutura ngai korongo kena balmbale ana kake de utara e warindu era no bosa kina na lawa e didi ngano na didi law is law no taraba ka taon do ndo ne yaya se ni nomu rachaji tu kina ngona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Ito tau na kina bekenda to ya na singo ya na ito tong yang kai tau be tui. Be liu ni abusa. Maleta ni aware ni babu lider to ke o turanga mo baka turanga. Turanga oren tuku ni koya, oren to toka. Turanga e marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua. Na babu bulia ya na non do dono ngone me baka bulidi baka do dono. En rauti ko nandono ni ngone e senga ni ndua no nandono itu kia o ko me lawai ko bati ko ya o ko ni duri na matamaten ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules ni duri lo mani koro align taka na nandono kina lawa ni koro ni duru ki bal lotu align taka no nandono kina lawa ni lotu atunga na lawa tu telengana kene borau turanga se tau banua sandua batanga na lawa e bau dikenda na bo lebu na isi matiwai na tamba baga ni obisa sandua na kaloko tukutuku ena no banua ena no mini sana rawa ni baga ngata ki eviti ena mbaki katumai na sala ni baka tukutuku totolo na 5G era sana rawa ni baga ngata kaibunga na sala ni baka tukutuku ni totolo sara kena erdo na be taratara kasenga ni dawara ka baga ndende ni sala ke erdo go na 5G kara sataronga tiko eso se nanga una raba na kai baga ngata kina ibiti e kana ibuka ni prime minister mano kamida na minister ni Beiboli songo da Vata ni Beiboli bata ke na sala ni baka tukutuku mano kamida kaya ni nagai bangata ke na emba ke tu mena ka sato sotiko na boka kotori manda boka binakan ngada tau doko ni beingarabi merawan inda be sematiki na sala ni baka tukutuku totolongo na 5G nimbera ningai tori bake kasa lokuditiko na embaki maingo
men sana baka yang atakina sini kina balen imber na kena daka siang yang garabi saratikungango na kena daka me ronin donu ya na iloku sa kadibagiti kongo me baka yang atakina 5G enem baki ka tumai so talen nanga ni bengarabi buke mai kina na tambana ni buke mai mereke na USAID digital connectivity and cyber ka nanumin ni rawan ni buke bagalibu na dakadango ke bakara be buke mai na be tambana era sematikina kana buke ni prime minister ni sana rawan ni ini yalatakan na bengara bingo ni 5G ena matai ni bula tolu ni ambaki katumai ronon dolu sanga bulu kalima ka na garabi manda na tuba ni daka indondo ni garabi tau manda tuba ina kena ngada boka tobo lei ni sa boka tobo takio di ka sana maka sana ga ite kabu boka yang ataki na 5G ena non da bonua era bokarita kana non da dorobo da ungito en na Fiji Rugby Union ni tukutuku membaleta na non rabi saumi kena non rabi bota kasa andi kebiti ko enanga unango me bakana non rakundru sana rawan indua na tikin na madalama ya na madaw mandangango ena non ratu bugandindike nan daunibika ke ratu na bugandike batiko na kundru kaya do mai beira na dorobo membaleta na non rabi bota gue sanga walengan imbaleta nang gitu ni bura-bura na mbaki sawati le susara talea ni kimuri sabakain dua tikonan rakin ni bengara bingo ni yadona beyalalati gai sengan ni boka batu kanataki boka binaka mebaka na kai ranama kana dorobo en ruanon doluru sanga bulu katolu era lewe vasanga bulu katolu na non dandangito rakabi era baudi en beyalalati ngo membaleta na William Webb Ellis Trophy ka balataki ena mbaki saoti Vata kena kenrei sau senga tuni se matata boga binaka sare na ngaunango o de yendina erandina tikono dorobo sendina tikona FRU ya salai kauma yendua na matai lola mertu mandike bakartu sabaga dora tikono ratu itabi na madala ni non ratu bibangai sanaro ni kilai na mardongo mendangai kilaki na se o de yendina ia na non rakundro na dorobo sangalangani baleta na mbaki sauti ito sa ni kimuri ang baleta na ruwan ng dolutini kadiwa kaya na sota-sota ni Olympics nang gitu ni bura-bura may Tokyo kapag dari may Japan ni sa sanga talitunga ni rabi saumi na dorobo ka nanumin ni inando namin di kebi manda baka binaka na tikinango nabi alala tinda ubaga dor na isoko-soko ni rakabi tukuni manda ni na bolia na matanitu se dau na matanitu menatara indo na vale membaleti Jerry Tuai me indolenga ni nona ngumatu na dorobongo kena nona yalondina ni valatakana nonda banua en buturara ni gito lewe abitu nangona go esa katiko ni madala satara na vale se sanga se satiko na ilabo nondonu me boga patukana kina na beyalela tia sota le beyalela tia tiko semberatu ni boga patukana taki kwengo menangai madala manda ni saya do na kena be wangangai la beta da ke mai tikinango endo na mata na palimendi o Binesh Sharma ka bogarita ka tiko mai ni ilebu na be ela ti da kabati kono songo ningito sanga talanga ni mani boga batu kana takasar me da kana nona yala takay manda so na be ngarabi ya kusurusura bakata kira na nonda marama era lakingito ki bonotani era keleani ki Sydney mai Australia sanga tuni matata na non ridili era sanga i mode tunga e nai roro ni wangabuka mai sterne kona matanga libe ngarabi e adu tiko beira na non da daungito kana numi mesana dikebi kina baka binaka na be kain baleta na non rakundru kinangito e kana do we boka tabulidi ni non ratimi na ngonde buli do robo en rakabi ni ndono mesana boka rauta kingo ndona ituba membaletira na non da do robo
era sangito tiko na ngaunango na be kornibuli merao ni tangavira baka binaka kangaravira na ngaunango ke na be ngauna satu kiliu ena daga ningito nangito sa sanga ning duanga na kame tawana tu na nonda ngauna sanga sa sala talenga nimbula sa dua tu na daga be revunga kara sa raida tiko kina na nonra mbula ke na nonra yau kana do be baka tabulir din nonra timi na do robo bukan bimbi na sota ki Australia kasanga yo tingango ka bukan roka Australia ki na baka rua na timi ni ibiti ay wirnam bakitini kawalu lakosom bukan rita katiko mai ni sa tiko nan do na baka tangin dengan de binaka ke baka inda sanga ni tangabira baka binaka na nondangone era sa tungo o irana ya mata ina be timille bu mena be sai burubura karena numa mera mai baka ya rata kira non dangone ki bunu tani ina be kalabon gitu era mata takatiko mai ke sabaka kina sangai mau sar na non da susungir tiko na non dang gitu me baleta na rakabi ina be yambaki satu kiliu endo na maramai baka binda takatiko na be ibuke tarai ko baka bimbi na daga ni baka tangisidi baun dua toka vera na nonda maraman daw ni baka tangisidi nang buturara ning gito rakabi ka baka rita ka may na nonna baka binabina ko laben ni aravada na bebuke ka ron ni laki bulikina me ndolaba na matana ngada tali ni bengarabi itu me baleta na baka tangisidi kina baka tulewa na rara ning gito kaya radada ni o kwe na matai indo ni baka tangisidi ni marama me ngole pa na bulingo baka dori na buli may nandi ka baka binabina kakina na maramango wala benia ni amba usureti talenga kina buli o sanga ni sauma kina indua na ka ia salabeta dakisara na baka tangin dengan ni nona kila ka kena mangosa na baka tulewa elo manirara na baka tangisidi na buturara ni rakabi kina besa ibura na numa Joe Biden na president di may Amerike me sabi si komandayani na be bonua ka rabu kina na dangilamba o Hurricane Helene na bida na singa saoti lebusar na baka kana president di may Amerike ni isa na numatiko mela komanday North Carolina en dua beira na sana ka baka sarap kina bole bu na dangilambanggo ay bakata lenga kina na be bonua taleso me bakata ki Georgia bata ki Florida ngona be bonua rabu kina bidanan raw reality kongo berna leo ni bonua mai te bu na ngauna rabu kina na dangilamba sanga ni madal na bonua retiko kina sanga ni madal sembula se rasamate se ramaboa se de tarairetico sona lenga nangaunango ya bagarita ka mayo Joe Biden ni nanumatalenga me be siko na be sana taleso nangauna totolon duandua me ron ni reida mai na matata ni tuba ni bagadoko me baletira na bewe kaniera bagalengai ka sa yali non rabale na non ritiko non radaka bata ke na tambani benga rabimbi eso ka bagadani and a Hurricane Helene kinanraki endo na uanin raki suasua ka kune toka na nonda banua na bidana singa sawati se toka ngango ka bagabunatiko na ukuni lolo ke na tauniuda na sona ngauna beleta na uanin raki suasua sendei kotongango na nonda banua kana ya balata tiko na nonda raki na muani madawa enda bogarudan bete ningo go membeleta na be bonu eso na taubanga una kina nauda na deba ke mbua na tokalau ke maduata ke na sano da kaun roben ke na bia tu anu ngele lebu di kombia tabe uni laudala ke tata na sano lau na sano talenga olo mai viti tarai retiko nan raki suasua banga una sa kadiba kitiko maingo me baleta na nonda bonua ya ena barra biasoi bitilebu na deba ke bitilebu mai kandabu
na bua suwa ke no sori ave ni ki korbo tailebu na sanora na sanona itasiri ke na sanona mosi wari te ke mai ni na sanga telanga ni bisa wale busar nan raki ko yang na dono magati ko indai na tau banga una na uda kuru na bonua se ua na wasawasa bula toka ngana rangi toka lau deba na non debe imbarabi gorne tuku ni raki gorne tuku ne be sai burubura nangito ke ne tuku na non do noa na nonda Vata ke City Veni Raturala. Bola, bola, cosa di goma. Venga que de agua tu cuna, cosa vilika. Dio emosito ngago beau, nikila binangka saranga, ni bola. Bola koya, ea senga ni bakande wataka, kamo mosini alongu, na kamoro ni utongu, na rara wake inatangi, na mbula vele rayaki, dio emosi bola, bola koya. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na besureti raramba be ke monin be wakani ke monin turanga ke na marama mendala ki marau takabatakina na solebu i bona numini tungalala ke viti na Fiji Day and Mbakingo ka na boga doriti ko yani en be bonu eso ka da sakila batatiko na nondan do yani
dana laki vengara bertu di bogati kongona ono Foundation USA ka na singa boga rombuka na singa boga ruai tini kandua tini karua ni Okotoba na boga dorikina na songo and Sonoma County Fairgrounds ma Santa Rosa California seboti kona bola-bola ebidana bola-bola ni boli-boli taki na stall raonio ni be taratarani ebitunan raunandolan dua raonio ni be taratarani mo ni be bosakita kana matata ni be kae setiko mo ni ngandrebo mo ni bagai bota-bota kina ke mo ni na boli taki ka kana ngandrebi mo ni na be taratarani ke rato na tambana nimbula Department of Health Services Sonoma County na taleboni bitu sa iba bitu 515 seo ni be tartarani and Fiji Day USA at yahoo.com and mona liba kena itukutuku matai lalai rato na tiko talenga kina na matadakadaka iso rangole saratiko ni mai viti na Fiji National Provident Fund, na Digicel, na Itoke Land Trust Board, na Unit Trust of Fiji, na Sole Fintech, Vata na Fiji Trade Commission, na Fijian Holdings Unit Trust, Vata na Ministry Ningele and Anonda Vanua. Ni gaibe tuku ni takani taboga bina ka bole bu be suriti raramba kina Fiji Runway Resort Gala na boga zuri na boga rawai ni keru sanga bulu kaono ni singa ni bulu Okotoba mai na 5 na kaloko na kabi kina tini kandua na mbongi na Caneros Resort and Spa dan rawa nila kisema ya nikina basa iba bawalu Sonoma Highway Napa dala Bula Duavata ni kina ni duru-duru ndo nan rawa sanga bulu $5 be reso sana ba umbito kaya iya sanga sotini ndo naka nda rawa nila kwa ni dala ibu ke kina na isulusulu kwa ngana isulusulu ni kila ni mata uwe na matangali songo bagongo rato vito ko ni talanga kina na Tourism Fiji Vata kina Radio Bula Duavata en ngauna ni songo tiko talanga kina na ibagaya kabi mendala kibagaya takabatan kina katalau masu-masu ni sel number 2 ANCF sel number 2 en bagaya dori en ikawalo ni Okotoba ruanondolo rua sanga bulu kaba muani madao kebye tiko ngaya 225 the Pacific Avenue Santa Rosa California diwa ba saiba ba na bagay doritiko kina may naona na kaloko kina walu na kaloko na mataka sai kangore na itukutuku baleta na irongo may nabali ni songo na nonda bata kay City Veni Raturla.
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nondo specials and the lomo ni madawa. Dang tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vata. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ng life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabitu ni akostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. E rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni ono saivarua. Erto ngarap talanga ni kenalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda Vata kay City Veni Raturla. Renga
E sabarau me lutu mai, hertu langa sereti ungo na matei lalo mena soba, da boga bina bina boga lebun tambana ni biri kawa ni wisa. Boga bina boga lebun na muni sema mai na singa lebun da ina dua bataki nanda umaga tiko na rakin da ngai tau na udana kabi ya en bina tiko na da saboga no ni bina tiko ni be kemuni ni na boga rusema tikenda ike na songo lotu na New Methodist. Kira sana tatau eke bina boga lebun sema tiko mai bina boga lebun dua bata bina boga lebun be kani ke na nonda be sema ti en radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai. Paula sala con tamasiko Ebe sukira na watu eso Taukai sota ke chisukarisito Kai male somu kina soso Sambale 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 Somu kina soso Sambale Dendram beka nangolani kivalilo tena puku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos nimbula. Kuo ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nongu chisu, nongu vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Undo na maramando yalo totolo sara ni ta kana bi bosaki la mani bubale indo totolo na ibaro ni alonga ungi ba binata kana mani Vata bulili teaching na la mani ministry
nam rau vi bakatabuli de buke na nai waro ni longo yo ya uti ko nga kitu le tolu ba vitadini ko ngone bia wa tik sar mai Amerika ko nga tangan ko chungo batikino guna sabo bolek chu mai na songo usaka tu be ko mol ko mai mi chu batikino guna be kuliulum bale biau be na sinitiko yo ba bini bina tangan turanga ena matangani kuwa na bika keminindo wasea membalatir na tinanda ola ko turuma na bika rendre me bakani uya lewat untuk autiko ngai rukuna ye oba bini bina takina turanga na bika da kabo ko no mundo wasea membaleta na marama na tinanguni aundo na kainto challenge tak wale bikina no kumbula ke baka sengo ira sengo kenta ye oba bini bina takina turanga matangani kuwa Aunque kati ko nala mani mirona mada sawti o sota besar lebih kan rendre mai duro ko ibani bula wana ya wasa ko matu ya sengen itu wada na koti ko ya kero nala ko na private doctor kero la ko ni ibani bula sabu o na koti ko to ando koti ko to nga untuk liles untuk remind tak ya mai na bi ka ke minindo se e kantina yang giba bini binata kana biba tabuli dia tak tu kana lama ni ministry ko ekandina todo ko ondo wasia vererando verno guito kani au ka irna non da binaka etiko verna tinanda kina tamada mendang garabi o bandina dinataka nabi kai da kama na kolo ke bakanda dina na kolo na to ko ni kenda nabi kanda kadina yung giba binibinakta na turanga. Ang nindore na tinago milangon na may sandaw to mate, sandaw daw to kinibal ng bula. Ang daw liso nga may biyaw na manibuwa to. Pinaka antiber, wasa ko antiber we kende ko na maraman na tinano sa bakivit sa vulkava. Endo garavi ko ya, liba na challenge sa lakuduro mo doduro bal bula, ko kata ko may koma, yung bula talmay. Wasa ko na bika balato kilang do wasa liba na maraman na tinango ko matin suka. May musto na Vana, garabi ko doon ng balabo. Alam sa tarang na kiro may vital talakin kiro viva sa kita katuwana na somate. Au kot may biko na imbe, may kami biyawi na tama na imbe may tebu. Na bano da kede vanga tikikin na katodoko. Vivi kede tu vale label kede tu. Au sa gengirita na ambulance mela ko na tinango i valimbola ni lewati valimbola tolo na singa sangelenga na tinango. Dia nasaro mistake ko ni may lenga weekend na bing gravier na tinanda kena tamanda ni ko gravier babinaka aw na mistake rin ngor ramela ko kina iko badengo belete ko kila iko gravira aw ndore da vira ko rasagan dong gravana non ritumutum berdo tangi wali banangon ni mate balata ebakaira hibutuditak belete kila nongon ni mate kina tinango au reda na nganengo au reda na tuakango donga na tuakango elao au reda na non reto tangi non reto kela toka au wadengo baleto kilando na ngono balabo ngarapti kena na tinangko dabi balimbola na dabala ko kina o babina takina na turang na batingo na na lovina kana ngaribir to na bana luwengo mo satu ngapat kitinangko au satu ngai balimbola ngai tak balimbola ngai tak Iyo o babina kana tala no ko tomo ko na matagani ko kutik delis dali na bi ko wase ko na matagani singinday kisembola na marama na tinamo kena turangan na tamam lo manira kiko ko may malangi iko kala sembola ra chike na kor sa ra chike kengel na numira bakit yung dimana sa meron ni team yan ni coffee balatan natin medyo nangon na numilabas na sinya nga bir ningon na tala ralanga kinandan di kita kapya kana kis ni mate sa ulibon doon da ukutak na bono ni songo yor sa senga ni reda Nira sembola la manira. Au non masara na tinango. Balata dola pa non vale ni bange. Niti ko biya wi vale e vakanga e non vale sininongo. Kakito na taron ko na kinto kana. Na iko bela kinto no noa. E vakanga otu ngai nungo vale. Au ge babina ka na watingo ni ko tal ngai support kyam. Ada pa ngona sa melang kina na tinango sangi trita kana nungo vale ni nongo vale. Nela bondo marre na bank account. Ni retina. Kona chiko na buong inakakwa. Singkala na dami yarto lang kakina na numir ka dito na lubena. Di na sara arsindo na numi ko ay oh ko na numir to. Nakamakabiyaw check ta kamanda na nunggu savings.
iko da kabatu ona kabe ko yo sakila chino mi savings seda ona bina katumi ko kotiao na koti ko ikena kwa na buliango no withdraw ta kana na lavo le liberto na to akanko because mothers are mothers, they will love their children to death. Wala ba ito na nung retalin rin niya ko itikir na elubian rin na lumanir ito ngayon na hati tuwir na dabati na iba kaya ngay kaya da simbolo chikong gohit na lubian. Wala ba ito na liban ni Darda kami na lubian. There's always a place in our heart that we love them. Iyan na tinanggoy maya, kung matinisuka chikong na wheelchair, musindo na Ivana. O sa sarto nga verto na nagawita manin ng bonyi, balata ni orida rongo talaga ni salib na kisi ni matinisuka. Sa nga biki to beka na nito sa luto tiko sa vaka vito bi vakalibo. Babu na saranga na mati. Okay, waseti ko be verto nagawita manin balata verto na lubengo na marama na tinango. Ang duko tiko eu kasang na nakawasi ko anti merniko onde ko tiko na na clinic o wasi tiko veto iliu se sega na litmus stick se sega na test iliu ono wangar na kanrala na test tube iko na gaida kawati ko na chat ve ke na daga valibule ne kila na kauka iti ko na chat iko sa na susu ona da kawani visinga mai mo da kavatolo na matakalele isngele na kavi na test tube ang sana hit ito ko na solution na kina kaya kay blue say green she's in a good place kaya kay orange sa high na suka kaya kay red very risky so na chat na bakabati ko kaya sa bakaba sa live na orange na red o sanggirita na bunuay wakabi ko na chat sember video na check up sa ko na re na chat Ako na sa mga kiba ka kironga babiti na kabi ka na iko na kunikan ngo iko kunikan ngo musukan ngo nguno way baliw balata na mususo asan geno kita biti na pamadala tak chikabi ko na chan and I was doing that and I think now the days have changed. You use a stick just to test, but before it wasn't there, and there was a process that I was going through with my mother, but was sister to gaberto na lubengo na bongi na ito may nangon na kuti ko mabuan na Ivana ako ito ko na soso may nakuna draft may na skin may na sangana may umbiki na nakuna sangay do na mabuan tara na duruna may heal walilay gay mabuan tali nangon na mabuan kina among gay kuti ko na clinic at may do nangon na o sarong na nabuno ba Dr. Rao from CWM, I think he's passed on as well, o sarong na nanon rubitan lo kitinango yung dambitiw o sa kaya ko berto na lubengo na bongi. My mom was so confident to make that decision. She didn't have to consult me or even ask me. Sitting right there and then, sakabi ko na bunuay, to save you, I will need to ampute your leg to operate. Natin ang gustong tanong maybe ako. Okay, rito nga bunuay, tarong yung bunuay. Kaya kayo ko na musta ka na ivango, if you're going to do that, can you guarantee that I can live longer to see her? And my grandchildren. And the doctor said, I can guarantee. But like kawsin mo suka na dewa yang And aleka-leka na mumbula. Ang kakawabi ano bunuay. Kaya mbalabukin na nang kumbula. Musuka. Kaya ba kaya may bali tagtalasan nang na mori dito na makumungo. Akin na lubiango. Musuka. No hesitation. Not even a question to me. And she had her leg imputed. So she lived for another 7 to 8 years. After that happened in her life, and I'm blessed. So if you still have your parents alive, love them. So nakaroon dito ko na bigyan na nononda dunro tumikin do nang na balabo. So nangon na rasin talita ka na tanganin da ko ta may mali ulay. And tu na non ritubutu na tinanda bigyan da kena non ditumbo. So nakaroon tu na bikong ko da kabra keri bimba sai. Balata no mudunro ba na karo singin talita ka biko. Iko benga lubiro tu do nang na balabo. Kaya bakaw iko indo baro ko chikman say burbura. Ay hadu biko na kaya ko wasich ko niko albinak. Toram telmo ni bambulay bal. Kaya ko kila simbolo chiko na tinamo na tamamo ibola ka chiko biko ibitilebu ko chiko bitilebu siko chiko bonolebu albinak. Laka mandanga libambula. Bambula. Balata na non rin pa kasi na sega nintindi. And na may nangon na irangay, iko nagay paano numiro to ka. So sala ko ng bula.
So to round up our session today, and man, it's amazing how you came to be the last one to speak today. God meant that for us to come to this. So, and also to the children who are still out there, our children who are still, vibrant out there. Remember, according to the book, to the Bible, as we are all believers, as much as possible, I say we don't play this program and not to talk about God, but I want to bring that. Ephesians 6:1, it says that you must honor your father and your mother. Not only all will go well with you, you will live longer. Oi ko mabakorok ta kana tamam kene tinamo senga walenga ni na kakina no mumbola e na balabu talanga no mumbola e na vunau e senga telindo itukuna na kaloko embuli kendaro. So lomana na tamam kene tinamo roko virau maroroi rau kuni biti rau itumba au na kota maybe kene dona vaka totolo sara dona talno na bungongo chuki vale nindola ko may nakoro o kona miti vale na tine watingo au bawa tini birto salen kana no gomomo yo au na ngune us ni kadib ko na ne na kadib ko tunga na baka ngai tinangko kero bibo le katisara na watingo to le tini kerua na bitidini walo na tangane va na lewa nangona erto tu ke disuva nangona mendola ko kido ko melewi ke no kabi ko ando kadib ko tunga putela iko na sinrin chiko iginga vikito nanuma etini kerua no leve morto tu abo kikiditungo na tini kandua iko na ngande au na kotiko le drop te kiko kakoyo kotio ngave ko kambe na bone ko ke verto no leve na lewa betir na tina da bola ke weekend na lewa na vingo no ke na kotiko ikina mele sombu o ko na tarana lingango e na tarana lingango nge kako viao nanoma re ko do ka divio re nanoma e una senga ni mo adiki o ko na me kotio tali okay putela na luvio me la ngori mo de ni kina o ke me kotiko ni matak ko da senga re ko na me kotio tali ona la ko lepik te ki ko tal mai ko siniro ni mo de mandanga be na luvio na lewa ko tunga viao kendo na ngauna o kabikoya iko sinindo la ko verto na tangane iko mo lako iko la tunga verto na lewa onge do bako ko te ko be lako dono ngono ge usa kachuka putel ndor lako au li drop te kiko onge rensa tangi na maramango tangi chiko koya asaka divisare ni tota akawa putela itangi akaya dava ko sanga itala no obita no tanga don talo veke talo ta kami na ngone sino bungongo talo ko ang kakoya simbolo na matingo simbolo na tamanrato ke rometico ben dona to kaito e watingo taka binaka rondo metiko na house girl quarters ni quarters varotaki gai rondo bibala baleu rondo bibatini orolok sarme na koro na nortota na watingo ko e kapentana kondo tarvale so ko tarvale chiko virto na biwekan dono ngona na loma ni bongi ro bibala koko sarana non ro bibala kelaw kenda da do bibala ni singi dengo nelonda ke da na bangrando na kami dengo kina nelonda ni singi dengo na loi na wati na elewa sangela ko mo kwangai kadibiro may tumba na kota sa rochko kin kay di murirao e di murirao ti ko endo na bi wati ni rola ko may nakor na balang ro kila chik sermengawiya chiko kina na ngani non rtona kwengon endo andua witu achone e di chiko nakango inambua ge kakoya na loma nimbongi sabi o china tinkaron boy sabala kananto keronga itombale keronga itombale abisare ngawia sabu ki makobi au ki menina kilisuba ki menina kila this quite a distance sabu ki makobi au getarana lango ke kakwa ona keriko kwani wako kote kia wala ko verto na lube baliti ko ngai ko lomania awa se chuka na talo na weekend ni kwa songo na do vitun robe biwati ni do litini wir na non rito butumbo au kere kenda mi kwa lomana na bola perché sango yera sanga na watim
Natala no ayaw do nanumatunga. O sengandong wala daw. Ngayon nga dala kami kinokay na kormi mate ko ivale. O sa ni o sengan mandanga ni taring ko se vela kun do na mo sa wawato nga. Kanang nga ko vela ko kin na bono ko kin. Yung kay mai. Ana kotiko talmai. Ele mana ngone nala ko may mila ko na kormi la ko vikiros ni la ko talin do no. May vale nga sa distal na kor. So, wiki mini na barong ito ko na ang giti kenda na maraman min dolo manir na pungonda. Dole barang doka, oh, wicked stepmother. Oh, she's a wicked stepmother. Oh, she does this, she does that. Oh, she always, vadurvos to my husband to come and do the things that he does to me. Yeah, they do a lot of things, maybe. But at the end of the day, if you don't honor them, it's like your husband is not honoring them. And you're losing out on the blessings. Go back to Ephesians 6:1. Regardless of the age, regardless of where you are, that teaching and that Bible verse, I believe it goes for everybody. So, so blessed today with the stories that these ladies have shared from the struggles of life, what they go through, and the teaching that they implement to their children, kindergarten school, using that forum, that platform, to be able to empower the little children of what they can be, apart from just the IQ level and academics. And then we have Auntie Litia with a distance in between and the gap within her children, how she copes with it. And then we're ending with Auntie Mary sharing a lifetime story for her mom today. Auntie Mary for sharing that, and that's the end of Family Table Talk on this Saturday from Wasa, none other, in Savo. So visit the Northern Division and visit this place. It's quite beautiful. And also I want to use this platform to promote Leo's Loft. That place, it's a must go. Beautiful, too good. And also to acknowledge Auntie Merito Kailangi, one of the beautiful ladies out here in the Northern Division who seated and paid and organized. I didn't even know that that place exists, but it's so beautiful. The view, when you're on that hill, you're actually looking down to the runway at the airport. It's so beautiful. It's like a little hotel on a hill. That's how I can describe Leo's Loft. And I was really blessed to meet the owner, who's actually here on a holiday. She's actually from the Koro village in Savo, but married to a European. Kitty Chapel, thank you. I was really blessed to have met you and spoken with you. And her husband actually traveled the world internationally for the work that he does. As we arrived, beautiful. She looks like an actress. Beautiful lady she is. And also, thank you for allowing the Yahweh brothers to do the recording on your property. That was such a blessing. So look for Leo's Loft and pop in when you come to South. That place, not only the Airbnb, not only the loft, it has a spa and also the gym. Gym opens from 5:30 in the morning until 8 in the evening. According to her, the kavana gym, ibukir na nito marami na koro. Well, that's the gym. It's beautiful. That place, you won't even imagine. Nangon kita la kami kini ningon takos kini ngon stalo sari na vivale na kor. Yalang go kai ay dobe kana bono dala kita la ko kina. Marati ko dura na lumani kor ngila ko na ulin di bonongo. Getu kina bakando na hotel lelai. Beautiful place. Well, that's Leo's Loft, and thank you once again to Auntie Merito Kailangi in organizing that place. Beautiful place, and credit to her and her beautiful daughters all the way in New Zealand. To Rosie, and thank you. To the sister out there in helping out your mom and blessing us with such a beautiful place as that. Well, thank you. We'll see you again next Saturday. If you're not doing anything tomorrow, join us. We will be gracing you from South Four Shores on the power in the word and also the God of our nation. That is if you don't have any church to go to. Well, tune into my TV anyway. 5 in the morning, we have a program going, Daily Campus. 6 o'clock, I think we have Reverend Elias Koroi that comes in for the Methodist Church. And then we have the 8 o'clock for the Sunday school teaching, all the way from Calvary with Our Lady, Pastor Clara. And after that, then we have the Power in the Word at 8 to 9. Then we will have the God of our nation at 10:30. And after that, I believe we have the Triple C program. So the whole day, you'll be amazed with the spiritual enhancement. So you don't have to take the whole day to listen. Choose your program, but make sure, join to my TV and watch my TV on my TV Facebook. Thank you, and join us again next week. This one is for all your regular lovers. Now
A family is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live in families, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as a believer, do you feel that you are still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, Struggling with your finances? struggling at work, With your social life? or with your spiritual life. We invite you to join us On our Family Table Talk every Saturday. at 7:30 a.m. on my TV. Or catch us on our Facebook. Na Nonda Duavata ki City Veni Raturala and Radio Bula Duavata, San Francisco. Me kochi